adi duniyage hayatuge hagigata meduga algum komme insana kos isna fikr kuranje duniyage hayataki ek gaggatun Allah subhanahu wa ta'ala insana imtihan koro mattaka labwa fawa hayate me hayatuga wani hinghama jehumai aramai adi giturun musibatakai tafatu gilamverika min komme halate gaves Allah subhanahu wa ta'ala algum men kiba ediodiganoni ekalang russoma fussoma magu algum men ikhtiyar koro lobati izzetri akhunna akhtu algomna bayye jehidane algomna musibataka kurmetlan jehidane algomnge mudala algomne darinnaves musibataka kurmetlan jehidane ekom min komme halate gaves algommen komme muslimege aqeedaga bimbol negi fawan jehne kamaki komme halate gaves Allah subhanahu wa ta'ala ge niyafulhah ruhumai ekalaange me alaye nimme komme kamen ei me ala ya meduga hitun ruhumun qabul kura kamek kam gawu e vishnu algonme insana asikam gawanama ena jehe komme musibatakai komme kamaka guligin eenaage hituga ufedigen daani Allah subhanahu wa ta'ala meduga onna gaakka ege sobun eenaage hitak lazzata hinghama johun libigen daane ei komme halate gaves eenaage dharma ya sawab Allah subhanahu wa ta'ala itur kodde mandati hema algon men hayatuga maqsadaki hayatuga dharma ya sawab hodun kam gawanama Allah gurussoma fussem hodun kam gawanama suwarga algon hasil kurun kam gawanama ekan algon men hasil wegen daane komme magaki e magaka meduga algon men ruhen jehne mage ehm wima muslimege hayatuga emme lazzata emme miru matiwari aqeeda yaki Allah subhanahu wa ta'ala minbar fula ruhi ilaha shukr ada